Mnonga na kwakira umurebi wa tayari West herizoba nko kutwakaraganise kuguma ntambura ombechwe kabitari bimwe na bimwe kuretera abantu batari bumurengo gumwe muntu zo mbebembezi muntu zo mbashaho mwe tuzo mbaro yazikwenda kumanyisa nshonga eziri ku affecting umunya Uganda aha kubari herizoba turi yahari tuza neshangwa Omuri Kabale Municipality tukiriyo mu kicweke cyo mu Greater Kigezi twenda kureba issues eziko affecting abantu ba Kigezi abantu ba Kabale nangwa ni hangariyon no basa kubaho oriya hori konko ino munyabuzare Omuri Kabale na ukorera ka kampara na mbara konka obukomoko buri Kabale erizoba twashemerwa NRM flag bearer aba Kabale Municipality omwami Arnite Sam twakwakira sebo Robert Mnonga job kana nashinduye kuba ahatayari West kuruka akaruru Robert Mnonga kakaka tanguhi konka uramanya turikiriza ngo bwebembezi barabwari ruhanga kandi no kusima abantu ba Kabale Municipality bona abatiterira karuru abatushabire supporting financially kandi nawo abaturindira karuru twaza kubanza kutakoringa ho kacaha karuru omperi yo deje yo kurunda karuru nangwa no katera general izoba ryo kutera karuru ako yo kuza kwa flag harimuka issues ki either negative or positive za happening ro kajuro teriza gumaninziruka ahizoberi icabire ho Mnonga no kushanga ngo nyondi member wa NRM no nanyisimbire nawe ni member wa NRM but the current mayor utakazaga mu movement akena ngo manipulating akaruru kitu yarwo mu independence yazome na resiba yaro mobilizing abantu ya etenchi kubona baterero nanyisimbire nawe ngo hakuba Sam yijaraza kumuteganisa konka so nico kizibe kitusingire kutunga mu NRM ushanga ngo abatari mu movement barenda ba deciding flag bearers bitu ba party aza naco kigume kira tu weekending as a party abo wabiro nabo mu race mukoronda flagage ngahabwa meya bwa municipality niki ecyakuhiremo kugira ngo be stand out muri ya kugira ngo abantu babene batera karuru na party kwikireza abataramanya nyine history ya leadership katandika ni chairman w'Eminyeto ya Kabale mbena abanyakabare bandebire ndakura nije na chairman wa division for these two central division kumara terms ibiri and central division habo kubangu niyo central business district era kukora popular kandi etume wahwezeka kusinga abandi barabari mu divisions ezindi so and then my approach hari politics aha kuba uramachigumira kushanga urabona politicians baragamba mazima and nyewe nkagira nti in my political journey ninga shoro general wanje wa politics abantu bini kumanya nko muntu ragambe shonga nko kigireki kweli and I believe abanyakabari kibaretenga hati baretenga umuntu urabasa kugamba mazima umuntu urabasa kugamba ikirico ko kukiri then tukaraka baritira basa ahereza abantu bakabari municipality ni hangariyo na priorities zawe bwanyuma akarura kakawunt mangoro flag bearer kukakwaje okozi kwa kabiri ibyo kuza kubanza kutahamana kureba aha municipality eco kubanza abari kureba tayari West no kumamanyisa ngo muno waba oli flag bearer oraba utari kuza kora manifesto yawe nko muntu oratekwa kugenda na no kuba uri mu office unobu buri independent amateka garutushaba kugira ngo natwa turakora planning tube ture basing aha kitureta ni national priority areas so tukwatanisize na national justice movement as a broader party ninga shi kandi twemerera hamusinyo kumanya ngo turete ko kutebekana tekatecera mu national priority areas turija kuba turakora ebintu ebyo government etire hesira konka ito tubirocalizing mu context yitu nk'abanyakabare habwe shonga zite zara twataho nk'abagira ki nk'abanyakabare omuri yeco Kabale yitu waje comparing n'ezindi ndembo nkazambarara yo bino mugisha ukushanga bina y'amakorero mingi bone ko baragira amakorero mingi kibahwera uko attracting abantu bingi abararuga mu myanya itari yemwe nemwe haze ico kiratuma omwanya gwagira ikitureta ngo ni consumer hakuba omushubuzi wene hiya akaba arete ngo ragure ibintu byaragira ki ebyaraguze so wabo yine when your consumption levels are high kiramanyisa ngo nko mushubuzi uri kubona kagira ki akase ahi population zitarakura Mnonga kiramanyisa ngo hariyo challenge mpango iyo kushanga ngo abantu baraza mu business bagume bara struggling so itombwebembezi bwitu no kwerwa kwa government ya movement
kandi enda manyangwa araza kutushuye twaro bwebembezi turaza kutaha intego yo kureba ngo hakiri natwaba tutabwine factories empango konka tugireho mid-sized industries tukwatanisize na government twere aha kuba twine kubagambira twine kubataha sport twine kubashobororera ngo kabarize ni kuza kutunguka tutatungireyo amakorero agarabase kutuma abantu baruga mu byanga ibyo torwire kigeze bakija bakatura muno omupangisa akabo oyina amajugo kupangisa akabona ba tenants oyina amaduka gukoreramo abantu bakabona ho gukorera abaraguze byo kurya bakabona bo kubashakira abarakora bleaching chona orareba ngo na night life turida ngo improving hakubana yera leta akagira ki akased so omuri yebyo kiraza kuturaza kuachievinga twatanziza na government na all stakeholders and kukira munonga abantu abinji challenges indebire mu Kabale Municipality naho rashanga ngo omwebembeza arenda kuteka tekera bakama bekintu okubara akikore icyo kureberaho tukize issues ezibasize kutunyiga nka Kabale kora decision emwe nko mwebembeza abo kugira ngo iworenda ngo andakiragambira abantu ntentunguke erebanjira entunguka tokagifose neyereta iyo erebanjira haragire mbere zazaho zitume entunguka yagira ki yayije kuna imperize kugamba ha kintu cya Kabale University abantu binjiti banyetegeje ekitaka kushanga ngo university lead district leadership erima university ngira ki itaka konka university abantu abetorwire ijo Kabale University ngo kweri buri muntu weno wina hakataka ebeye ke yongera abayombekiriho amajuga abana kutahamu bina kagira ki akasente so twine kubatura manyangu twaba turi planninga wahirwa kabona ka public university iwe nka district leadership municipality leadership no kujihereza capacity okajihereza ki then iyo ikaguma ira expandinga irongera mu faculties koko irongera mu faculties nikwe abantu barabona imirimo niko abana bitu niko abantu bararugahira kwija kwegera kunuya kico kureberaho waza mu medical schools Kabale University iri provinga kuba one of the best medical schools hakuba ine ba professors ine ba lecturers bamani abari kunuya abari kwegesa abana bitu haza ho niza quiz za medical schools Kabale University ni yarashangera singa Africa yona so wagamba ho ahacha hita kariya university obirori division mayor wa central kandi tumangu oriyo mayor seat mu council basa kuba no stamuka ex officio narba bakwesere no girangu imwe nkaba division tumurare mu kora menati yo kugira ngo muhafuwadi ngo mu council kugira ngo hereze university litaka you see challenge etwagizire nka leadership icyo kubanza itaka eri hina Kabale University neri ya district local government so itwenka municipality turagire control ninga se ahariye ryitaka konka ine nitori twabire twine eri yabera basa kubayambaza no alternative twakozere mu location site ya Katare nko twamaze bayenda mukagume kare permanent number 2 ekintu ecobere kirabaho no kumanya ngo buri level ine ururengo rwaye at division level toka determininga feti y'amataka ga council ogwe no murimo gwa Kabale municipal council so no kumanya ngo abantu bitu no kumanya ngo ekitwine kukora kandi bitwa turabigamba tituri kubigamba kugira ngo turi kubereka ngo baremirwe no we are opening their thinking kugira ngo bamanye ngo urabasa kutahingo mute myaka 20 nyuma konka the best time next best time ni hati yaba bakiririrwe basa kukikora aha kuba ekitwine kumanya no kumanya ngo ebyo byona byaberaza kubaho eritaka ororine in the interest y'abanyakabale aha kuba waraza kurebera hari university konka kira mansango university yashanjuka konka omutuze uyinitaka harubaju ya university wamwongera value akatari kari harubaju gwa university wakongera value businesses zirakorerwa harubaju gwa university wazongera value so at the end of the day then in terms of revenue correction ni wanka council watungwa enhancing revenue sources meya twagarukaho umukabare municipality warga mu division tuineho challenge y'abantu bibari batugambira nyuma ntungira hakire twatambura twaza ari kunyonye tango ruri gutubari mbarokora maintenance neje na konka drainage channels mu Kabale municipality na road maintenance abantu kambagira ngo echerero mbona aho uraraktu habo kugira ngo turi mbururu
kandi turi candidates kuturabigamba binji batutaginga nka politics konka turamanya ngo government ekatuha billion emwe yo gukora ki enkuto eziyahire buri district buri municipality nango ushanga harimo na extras nkaza 300 million za road fund so and ekintu wirenda gamba n'ekintu kimwe wayenda otemara munche konkokoro drainage kokoro mufreji aha kuba wakwatora ukuto karuto miliyoni 5 okagira ngo watiruho mara muzaho shuare uraba aza rutarayisa na kilomita emwe kiramanyisa ngo kana size tari mpango mnonga kiramanyisa ngo shuare uri kwiba abanyakabare aha kuba washaramo kagira uti muri yo gumwaka twabona billion emwe turaza gukora 50% of the maintenance of the roads konka tukoreho na drainage tumbeke mifreje tujombekera amabare stone pitching tumanye ngo side na side wambeka amabare na hansi omanye ngo go mufreje kuraza kumaguri intact for some time na wataho maramu urwo rukutora marane myaka 5 marameta kasochi leadership yawe yituruza kutandukana ari tu abanyakabare barukwendeza noza kureba tango habaho transparency omukwaroketinga ba contractors ba tenderers mu kibugo actually ndijo challenge cyo ntaka kigarukiremo no kumanya nkabare municipality mu kutendering out mu ku contractinga ibyakabare municipality bikorwaga nko kubarenda nambwe no twinemu isho yituraza kuba turajumirira yo kushanga ngo o financial umutarayine contract ewe mu mwanya go ku advertising ka attracting other contenders kugira nabo bije ba competing aha kuba mu kintu cha tendering ushimye kubora competing ushimye kutekaho element yo kugira ngo umushoro gwawe gutunguke kurabira mu competition konko shange ngora gumora extending umuntu to in a reason na market valuation yo koze to jine umwene uragumora extendinga then have in each company kiri mu kiri kushoboza street parking kuamara charugaho watame kindi utakota advertising hatabiriho competition so ebintu systems zikafa mu kabare municipality so okwija kuzitereza no kugira ngo ebintu byituraza kuba turaha tureta public accountability twateka advert mu new vision tuteka onebirango ama ready abantu bamanye ngo advert bijaki ninga hata ndikwe cyo kurebero tumanye ngo kiri kushora twagira ngo turi kutekaho ebirango hatayari west abantu bagireki abara reviewing hatayari west babirebe abarahurira banyakigezi radio babigireki babihurire bamanye ngo ebi byona biri kugiraki biri korwa aha kuba omurebe byone kitwine kumanya no kumanya ngo wabo rikora ikintu abantu tabayire information ebintu baraza kuguma bizireki biri nyuma then nekintu no kumanya ngo entunguka urori kugikora omwizina ry'abanyakabare urihe kubyegumizo kashongo ni warasharamu hariho ubabe twombekira katare uwaza kushanga liste yabire y'abantu ababire buri muntu ubona bahire kamina bakabara muhandi picking niweza kushorozeriya ngo roza kushorozeriya bona zabarema no kubarema akubara mekintu cyo tatekana icyo ta planning icyo taruhire ukikozesa kikakora kiraguma meya addressing ahanjonga yakatare mburireho abashubuzi betombo itakinerevoza ahigurita bari ba clients kandi bagira ngo contracts abazihire ba tenderers mbacajinga emishoro mingi bari aba lockups enshongiri yo mukatare noza kujya addressing ngo takoreba ngo abantu babo ba municipality bagira ubute akatare tikine mu tenderers abarashoroza omushoro ba landlords hatiya tukareba harabaho presidential directive eragira ngo obutare bugaruka mu mikono yaci ya government kana government ekabehikire hakuba yekatushaba itakariri free of encumbrances konka itwe mu byitu hakagabwa hine 1998 abo bwirobwe bakahereza abanyakabare ahantu kukombe ko bugiraki akatari mweno muntu yabamuga babaha emyaka anana mwenda barizinga konka mu municipality yaremwa kwikiriza ngo nguni bakabahalizi bo babara ajunga baragira ngo bakabaha occupation permit konka occupation permit era kwe number of years that's a contract it's a contract so mweno rara bari kwebuzabuza mu bintu bitashoborukire so now ico cyamanyisa ngo
kandi kubagira kukatamu hagira aba landlords abatungire kandi batarabasa kukolera mukagira ki mukatare abo barapangisa then hagira n'abatunga kuruga mu government directly boti barapangisa abo barashashura rent fees. So now kiramanyisa ngo kiraletaho imbalance ningashi otariho bulinganiza kushanga ngo hariho urasa brandinga from a landlord ningashi omukama wakaju then ari competing nogwe urashashura council direct konka nogwe urashashura council directly tija kugira ngo bakatunga kabushi ko bagotine nkezo mukabahasa utatungaga ko bagotine mukabahasa utatunga myanya guzire kigo no ko barabire ahi barabire so and hatiya kuba amazire kuguza aba leadership kuba rire bituga hati bagira ngo akatari karetenga kuba zukashitika kuza mu zone kuko umuntu yabahire sete kandi nebyo ari kuguza tibiri mu line ya zone yaho ikibazo ninjira aho cyo kirimo kunkabo kugira ngo bakarya tibarija kumugira ngo ugira ki rugaho aho bakamuguza kunka kuba muguza tibamuguza with terms and conditions. So now kiramanyisa ngo business zimwe ziraza kuza hansi mu mwanya wo kugira ngo hati waza yonka ekinante kindebire kiri nke kirimo a bit kiri mu ko mwanya gumwe nece bijwara ebiri side yerugo konka hasigara ibintu bashanga bimwe umwaraguza kitchenware ko kari muba general merchandise ari mu grocery hari mu groceries ari nkebyo ushange mwenu biri mu ruvuyavu. So kore kubi zoning kandi utayikiriza amateka gotire ho kugira ngo zoning ekore systematically kiramanyisa ngo abamwe baraza kureba iruguru hatarajya ki hatarakora. And then number 2 no kushanga ngo akatare bakadividinga force yako ababire bine potential kukorera mu katare bakabima lockups ababire batine set zo kutuga babima lockups then nabagire mwanjari abo kugira ngo bakabatayo eri location akatara kabire karuka kakini capacity y'abantu runana. So cyamanyisa ngo twaturenda ngo turebaka runana abona baragaruka mukagira ki mukatare then attracting n'abandi concession cyo cyagira ki cyabo. So cyamanyisa ngo akatare amani gako garabagagire ki gari make. So ikiraretera abashubuzi barastrugglinga naba barataka ngo barataka umushoro na rent barataka habo kugira ngo tibari gukora twine issues ibiri aha abashubuza bari mu katare abari gukora kake na nabari gukora kandi twine na nababo wajyana potential abo kugira ngo tubaratungire chance yo kuzo mu katarako tugire ngo is there a hope ndashamasiko gabantu ba Kabale Municipality kugira ngo omuri leadership yawo ezi issues nza kuba addressed positively towards the whole community akuba wagira ngo bari barimo bagira mu kintu kidogo bihemu no wa creating issues ezindi na bari abakenda basa kuzama. What is your take? Ekintu cyo kwija kutereza katare no kwija kumanya ngo icyo tweka tukayikiririzamo tukamanya ngo abantu ababire bine muri lockups zabo baretega compensation akubogo nibwo mubazi gwa katare kugira ngo ubona yababire bari bishatu 9 na bana aho rero no bugira ngo bahe miliyoni 30 konkezo sete Kabale Municipality tezine konka central government yatanche jihururu yo reclaiminga markets ikabasa compensatinga ba haba group of company ababire bine just contract yo kushoroza ubushuru abambara rabona ngo bakabaha space. So kugira ngo turebe turabasa gukora kugira ngo aba bantu ababire bine mu interest zabo zaba met babasa kuba barihwa mukagira ki mukatare then akatare completely 100% cancel ekishashuriza emanye ngo yaba nemitwari 15 ori mukatare wena nemitwari 10 15 abaja ngo level yahiguru nemitwari 10 baje ngo nemitwari 10 wagira ngo buba cha struggling habo kugira ngo business zabo covid kazito kaja ki kwa chendeza twaza mitwari 10 uzita mitwari 10 omanye ngo nciri uniform tari mu third parties aho akatare karaza gukora then no kugira ngo tumanye akamanjare hato bukabire established kajireyo turabasa gukora ki turetenga nako kwa improvinga tuta then turi kuzoninga tugire ngo now kure seri haraza kuza yici uku haze yici then nico natanche ndagira ngo
tukore n'izindi activities eziratume population yitu yagira shi yakanye Omuri Kabale Municipality ntumangu omwaka gwa 1995 nubwo district ya municipality nubwo municipality yaba elevated ekere town council. Yes. Kandi yo business hub ya region age abantu bakuruga Rwanda bakora bahakuruga Kisoro na Ngwana Tanzania hari barkwija naho kuruga mbaramija shoppinga kuno so kigeze region hub no Kabale omwirima nojangu tuguru mwe omikuzibira economy yestreke yatunguka. Yeah, of course government ekatereza urukutururungiro wa chorus yateraho nebitara anda unura konka street lights ziri solar unura ko yamazire yazi convertinga into ezamashanyarazi konkora amashanyarazi garinda bills kandi gina high level maintenance abo kugira ngo barabza browinga retenga servicinga wiringa hansi nakabaro fuchibwayo so ndateka ngo ministry kwajireho okugita ibitongore bya government kuri tomu ministries of course turajeta nico yita transition te yanguhaga so hatorara nakabire karanyenyeza mutikajechi tikachirimo konka twatungo bwebembezi turamangwa abantu bitu barashashura property tax turaza kureba ngo twataheho umutemo go kureba ngo ezi lights zitu zabaga maintain kandi twashashura n'amashanyarazi nangwa nkabana ari sona idea yo kugira ngo ezi solar lights kuzimanaging abantu bari ba panels naci mumwe wo kugumaga tura wiring turakwata ikikondo tukashitaho solar panels kore solar plant generating amashanyarazi then supplying lights zitu so kugira ngo security control measures zize in one gazetted place na mechanical na repairing and maintenance and repairs was managing in one area such tumengu itawunite gumeraka kana amashanyarazi umwenu tutareba twa experiencing embere yo mwirimo and panels azoraza kuwaza kubara panels zituratwine ezituratari street lights was converting into one okaziteka mu one place generating amashanyarazi ga solar hakuba a case in point was karangara amashanyarazi ga bineyo plant ya solar era generating amashanyarazi electricity so kirabasa kutabanke cha karangara but on a small scale kandi na lighting yo ikora urebe ngo kirakora kandi ikintu cy'amashanyarazi omwirima Kabale tuguye. Another issue that is coming up muri Kigeze region ebintu bya amadini n'enganda birimba affecting munonga abantu bestreke bariyo politically no shanga edine ejere kwagirogu kandi byombi bitanasamo abantu leadership yaboneza kuri batangu yagarra abantu ababona warebana nabari abakwagire kugira ngo ubona abagaruka babecitoringa enari munari hangari agenda umisho ikintu cy'edini President Museveni no warashira ku kigamba hoje politics n'umuzano gwa interest konka n'abanyadini abara Rwanda ngo abantu babashombe dini zabo basinge nazo ni interests konka enyuma ho tukakira kureba twatuturaga mu politics zedini oshanga ngo abakristo kuchira mnonga abebembezi bari bo barakunda kuza kureba ngo akaruka abakedini konka hatiya n'abakristayo nabo basinika hati because now tine nango njire ngo edine eri mu byedini ngo giteri munchi teri mu byedini but ekitu ine kumanya ngo hatiya nkanyowe muri akarura kabire ha mu mutwe gwanje harame bibuzo bindi ndasho kugira amaramiza kunaza mu banyetanze yo kamfate brainstorme nahika yombwe no bagira ngo turi kusima ruhanga no kombe kanyombeke shanga ngo mwebembezo munyadini aremerera binge cwan cyawe aha polling station sure in Kabale okashanga mwebembezo wedini ari kugira ngo bishwane byawe babyiyeho babice narata rukwendoze omwiramizo oiramizo yo kwe nebindi tiwi no watu binjire mu kereziya muninga ino wabinjire umuntu mu kanisa ebyo tibikabiremo konka a polling day uriyo myadini
kandi turakweta omulisa wo kuri sentamba washorora hatiya icwane cha hari polling station iba binjire icwane cyane hari ushoroza kandi umunyadinari wari kugira bakigereshe bakiheho shuare orareba ngo ehituri kuza n'ibintu bigumangire no emyaka 5 orumeya wa Central Division enyimaho waba chairman wa youth Kabale emyaka 10 ka chairman wa emyaka 10 nka ebisanja bibiri nka chairman wa Central meya wa Central Division hatori noza aha municipality ayo ine flag itwe nk'abanya Uganda ntureba Kabale municipality nkahi in the next 5 years echo kubanza no kumanya ngo Kabale titushemeye kuba turesiba aha mushoro gonka kuturagume turesiba aha mushoro kiramanyisa ngo turaza kuguma turi nko kuturi turetengamu okumobilizing resources both internally ningashi omunda na externally kuruga mu central government nangwa na international aha kuba Kabale abemembeza binji abaryo tibaramayo Kabale turi hamwe ahamwanya ugura generating amizi minji agaraza mu river Kagera gakashanga agaraza mu river Nile so ibyo buhangwa turaza kuteka Misira kandi turateke Hesira habyo buhangwa kiramanyisa ngo turaza kugira na capacity yo ku mobilizing center zo kutuyamba mu climate change kureba ngo nezi drainages tuba turi kugamba turaza gukora proposals kuza muri za Egyptian government hako bine interest hamize agararuga mu Uganda mu river Nile kana river Nile tere feedinga ezi streams zitu nzo zira feedinga munchi river Nile mwe twine kuba interesting atubaje ngo no itwe twunu tuli partners banyu mutwereze sente tukore drainage tugire drainage master plan tukore drainage system amizi mu mwago kugumagara sundo kagara twara amataka gitu gagume garabe mu drainage zili planned gashume gaze mu lower lands gaze mu mainstream gashume amu Egypt abona mizi nitwe tubona gitu kandi tugire nensi nunji enkuto zitu be protected ushange ngu ekintu cyatambara kurungi hariho kukwatanisa na Ministry of Water and Environment turaza kukwatanisa nabo turebe ngu twarinde byo buhangwa ba supporting amukora activities zite zirahwera abantu bitu omukubasa kuba harabaho ekintu kihindukireho ahari Kabale mu bya sports and mu bya sports turaza kureba ngo Kabale ekaba guryo mwanya ogwabere gura zarabiruki kokora la capture wa ninga shise base aboriginal turaza ku making sure ngo twakora one icaha cyo mulembe ikiri mu track ninga shaho kwirukira tukore costs z'abana zo kuzana basketball long tennis mwenu buri discipline yona turebe ngo twateka menjera ki isira kandi tukore ibintu bitari ibintu byo kuzawaza wazira kandi nena nkwamize ngo kurabira mu banywane banje na nemikago yanje already hine ekitwari ingurizeyo ekituraza gukora oba tusingira karuru batusingira karuru konka nokereza abanyega Burundi nigwo gwitu aha kuba utina mawotara kimanya ngo movement teka tunga gahomeya wa movement kuya 2026 twaza mu opposition na independent opposition na independent FDCD ningi mbweno ubu nibwo bwi obu movement eshemerere kureba ngo kandi mbweno ubwa haryo ibi byo kushanga oramanya ngo ebinabire ndi kugamba biba nikwe batwire barakora barareta candidate ngo bareta oritina mani kugira bike barasiga baragira ki bari rukanga haryo rubashijerizeho cyagira ki cyayanga mwe ndi kubagambira ngo nakaruru akakuturi kuzama haryo ni movement babare mnonga umurebi wa Tayari West oguni flag bearer oine bendera ya NRM ahabwa Kabale municipality sibura bakutureba kandi osibure nabantu ba Kabale municipality ndenda nsime directors na bakama ba Tayari West aha kuba nyekiro kutugiziro ka interview kace feedback y'intungire iramanyisa ngo Tayari rikora umurimo gw'amani ndenda nkusimiwe nka
nko wantayisa mwami job kandi na team yawe ninga shikuru yawe eriha kamera abo kubasa kutwereza chance yo kubagana n'abantu beitu omuntu ataramanya mani ga media arateka ngo media niyo kugira ki niyo kuzanazana konkane namba sime kandi sime na directors abo kugira ngo batufire n'abanyakigezi radio kandi indateka ngo nayera zakora umurimo gw'amani minji no turena ngo tubasime tutine bugarukiro kandi no kubagambira ngo ehimura twendere itwe turaba turiho kandi ehimura yendere ngo tugambe turatekwa kugamba itwe turya bebembeza bareshereka abanyamahurire turatekwa kuba turiho aha kuba okunyeta iwe wanyeta ngo ngambe kandi urikora umurimo gwawe konka wampereza chance yo kubasa kugamba n'abantu abundebeje babare mnonga oguni NRM flag bearer habwa Kabale Municipality omwami Sam arinitwe kandi niwe division mayor habwa Kabale Central Division ndi job kato tawatumta iserizo batiriyo muri Kabale ahatuza tuzaguma tambura ombicwe capital mwe kandi tugamba n'abantu batari bamwe ahanshonga ze entunguka ombicwe kabyanyu nguma hata yari west omugera no gutwendugundi murundi mutwegiteho omukwirukanga ku murundo gwa kana ahabo mugera gwa rwizi omutwe gwako echoes of Rizi a race for revival ebiro nibishatu kwa munana umwaka gw'2025 shayi 12 z'akasheshe ahari golf course grounds Mbalala City yurukangire kigendererwa